Kwethia, kusiaithia, kuvanda, kuketha. Vaita wa muthanga, nini mambailu, kilungu ne oemi wikitumi. Watindata mwithikisia takithi nwezekana muthanani wa omuthi twithana kilungu cha wemi wikitumi na masasu mavika tukwatiania na emi kana atala mwithikisia tukaendia na unene maundu me kunya nima yikitumi nima ila mwithikisia wa ilotwa isia nikendeke thane ende na kutedia likana kana mwithikisia kwithi na maundu ma waliku nzeve ala methi to maitumaini kwithi wana mbua ni na enendi muno ala mekwata sia mbua ndini wa wemi wo maithi ni makwata wasio tajibi binani enendi ngine maende na ukaya maasa kana mbemba zoni ti lune kine mbua mbozo zoni na ti lune mbua na sindu sa mwethemba tausu mwithikisia nicho kitumi kila vina mwithikisia nguwale saka na ende nongi na ndio kedukeza kilungu cha wemi kitumi nikendo kwegwatia mautuika na maundu mana ala wele weta mwemi nikenda mwithikizo kethia ni mayaku ni ya utethese ni watu ese ni maji kitumi na ni maila mwithikize tona kutedia va mitambo ya adhia ni FM ndio kwa karibu sana tukwatia ni ndini wa kilungu nyeneta wa Javis Kemoyo wa Nzioka na mudhani wa omo mwithikize twini ila yeto climate smart agriculture climate smart agriculture mwithikisia nikenda mwithikisia we muimi withe utona utendeka na maundu eli adatu na undu wa ilotwa esa ni maino ikwitwa endi climate smart agriculture mudhani wa omundi twina mutaalamu na ula mwithikisia etawa Musili vala mwithikisia ngwenda mudhocha mitamboni chambe ambe kukedia ni karibu mitamboni kwamba ukedia mwithikisia na uimalikanya masito maku ni asandi nundu wa kundhocha studio kiuyoni cha omundi masito maku aneta wa Anton Musili numite muvia wa Biovision African Trust para tunenea maundu manima na ende nenema ila tumeta ya organic farming kana kuima tesovya mawethiluko maito tesovya ithie taimi tesovya indo ila tekwethia vamwe na kusovya mawethiluko na mithanga yaitu twasisia Javis chuma kivitie kana kikiende itwithiwe na mbua ila yukie na viki ya kwitha kituteria muno kwa kutunenga kigu ovamwe na kuwia liwito ulawe mondani na twasisia tika kawaida kaingi mwai wambe na wakeli itukusia bua ende tukusia suya yingi na uvyovu mwingi na twasisia oviti na kwithitwe na uvyovu mwingi na ukethia maliu maitu vamwe na kiwu nikiende na ungala na maliu maitu makaendea na kuma naki nicho tukita uvandili kwa nzeve kana climate change twasia mwaka muthelu la ripoti ya maundu manzeve twanengiwe na ataalamu ni matutavise kana mbua ikethiwa je nini na uo ninavikie kwitha kundu kwingi inethiwe je nini wethi andinetethesia malu kupikia kusia indi oma isehemu ingi kana kundu kwingi kulaku ni kunini ni manavikie kwa tambuela lailite na niasema liumo ni maende ni manake thiombozo kwanzia lailite nangi meona wikwati wa uketha mbemba indi isio ingi nitwise na imbozo maine kwata onazo mbemba ni siomi na wia nawe muimi aidite kwika ata kuma na maundu hama wali kuanzeve ala maende na ukusavandi ya Kenya na monola maende na utuma kwethi wana hivyo vingi saa ingine na masangi kwethi wana mbua ni taundu anoma maundu maukunikile wanzeve matangazi tekana kwethi wana mbua ni na yu mbua ya kozwa ni na mbenda mgudho ile vetie tukoziye ne mbua isione kutoka nyosia ile mbetazi ya ukambani kuyanana na maundala tuende na ukusia nongi na ithie taimi muno ilembetani ya ukamba vamwe na isio ile ingi okulama twithukisie kana kala tukuzia mbua nini na uvyovu mwingi na munyao mwingi nongi na taimi tuambio mana undu twaile kuima nikana tuvikie na uketha na kwa kitumi tu nongi na tuime tusianite na nzeve kana tumita climate smart agriculture. Climate smart agriculture ni kuima tusianite na nzeve ilie ni kana tuvikie na uketha na katika kuima kitu kia climate smart agriculture kana agroecology nongi na time mimile ye kivathukanyo na nongi na tuatie mautuika kivathukanyo alama uvikia na tutethesia twaima withe twetha utona kuketha
kana kubikia kusinda katika nima yaitu. Chambe witina nitwanenie uimi wa agroforestry. Na agroforestry nitwaise kana ni uimi wa kuima tuvulanitie uvandi wa miti pamwe na uimi wa indo. Na ila tuunenia uvandi wa miti ni kwaza ila tuvanda miti itwaila uvanda matunda ta maembe, mayu, masungwa, mavavai na matunda onde ala mekanesa ilembetani ya ukamba. Kila kingi twaila ila uvanda miti ila ya kithio ila kwangelekano tuita na miuku, tuina musemei, tuina miaya, tuina ithia. Miti ila yitu twamitheiye nundu miti ici ndiuma na ndibini ya wanisua nundu ni umiani aze na sua. Ici ni twaila uvanda misini yaitu. Nundu twavanda miti ino tuketha tukikwata nguu, tukikwata munyi, ona ingi tukikwata mbolea kuma matone wasu. Kila kingi tuona miti ingi ila yikanesa ulembetani ukamba tamuvaliti kana mugulia na miti ila ingi yikanesa. Tikolwe kana ila tuvanda miti kana kama maundu ni agroforestry nono twaila uvanda miti ila thithana liu kana itetheasia kwithana liu wa ng'ombe. Nitwawetie lwa kaleandra, twaweza lukina, twaweta mulinga, twaweta miti takila ile sia ula tuona nyeki ila no twaila uvanda. Kukuona kana mitunde yetu avanda itwisi ona kwetha kwi munyao mitunde nitwisi kana ona kwetha kwi munyao mitunde no ni thia wa ibinda yonde ndibikiri ya kuma ni thia wapo. Nyeki twasisia nao ni thia na indi ibikia na kutemwa na kwiwa kuondwa kwithia indo situ. Kuona kana munda witu uketha wi muthei ukethia wi ona kindu titona uketha. Na indi usu nyuma katika uimi ula twaileta tuitha timite ilembetani ila ukamba tuteusisia muno manima ya mbemba na mbozo. Kuma masoilo nengove ikia cheni nginya utuko katisi anoane usalucha kutukwa mwithukisya kwa lumile Athiani FM. Kuma unyai nginya lolotia mthakame ya mwithukisya ni Athiani FM. Kuma umiloni nginya uthuiloni wa sua mitambo ni Athiani FM. Na kuma ithio nginya isio cia yulu wasia no umwe Athiani FM. Kuma matani vailovi nginya mavindu mboni usalukelawa ni itho ya Athiani. Kuma kiima cha Kilima Mbogo nginya Simbaile Athiani FM no cho kiima chako kila kitanya. Kuma mete muonza Kathiani nginya Miambani Kitui mutiola munene wivuila wa Ninyunyi ni Athiani FM. Na yukuma ngikunga nginya ngakungutie form ni Athiani FM. Vena maundu angi twailite kwika ide taimi nthini wa muthanga witu ni kwithia mavinda maingi kukiye kuwa na kwaua uyona kuoma mituki ni maundu tamekwa ala moimi waile kuatia ni kendo kethia indi ni manyake muthanga nunetha ikauka mituki na kiwuki netha kikauka mituki. Undu ungi twaile kwika kana ni mengi twaile thatika nundu wa gukitana na uvandiliku wa nzeve ila tumita conservation agriculture. Conservation itu ya siai tiime ovalati kubanda kana tuthini muthanga vanini muno vandu vakwitha tuitumbula muunda witu ukethia ni twaima bonthe tuyasia muunda witu nozio tuteme malanga tuvande vau kana titeme mikao tite kutumbutha muthanga wonthe kitumi yake twatema vala ve mukao no voti uvanda na vavangi iya ila imete no ya kuiva ni kana mbua yoka iya yuwithie ni thaitwa no siya kiukila kilikile muthangani kieke kukua ni sua. Ila twaweta conservation agriculture no ndumana kwasia twaima twavanda ovala timite ila ingi ni tuona uvanda ila tusita cover cropping. Cover cropping ni kwasia kana tuvande mbamboso zave ukwasi withie ni tetha tukwikite muthanga witu kielelo ni kiu kana kimeukila chalika nthi withie kina bikia kwitha kikuswa ni sua na kuthi kwa mituki. Na ndu itwisi la uvandite olenge uvandite mbozo uvandite nzavi kwasi la siatamba nisi asua
na kimeu kiyekala uno yethia enda ni kindu kingi wivandite nichafikia kuyana kwanzia ila zailite nundu kimeu kiobo. Kuma Masoilo nengove ikiacheni nginya utuko katisi anoane usalucha kutoka mwithukisya kwa lumile Adhiani FM. Kuma unyai nginya lolotia mthakame ya mwithukisya ni Adhiani FM. Kuma umiloni ginya uthuiloni wa sua mitambo ni Adhiani FM. Na kuma ithio ginya isio sia yulu wasya no umwe Adhiani FM. Kuma matani vailovi nginya mavindu mboni usalukelawa ni itho ya Adhiani. Kuma kiima cha Kilema Mbogo ginya Simbaile Adhiani FM nocho kiima chako kila kitanya. Kuma mete muonza Kadhiane nginya Miambani Kitui mutiola munene wivuila wa Nyunyi ni Adhiani FM. Na yukuma ngikunga nginya ngakungutie form ni Adhiani FM. FM Adhiani tukilete ndumo iye mambo sena sianda tuikumbanisha tuikuete tuikumanyidya tuikusomedia Adhiani FM medhoma mukamba nongo kenda na kenda katono ile FM wase wito binya wito vema utaalamu wangi tutona utumia kuikidia mimea yitu ndinakauka. Undulongi twaeletha tuika mnimani yaitu ni kusisya undu twaile kusubia kiu kikathi kana kikanangike. Yeni kwa siata ni kwa sela kwetha kwimbua tayukwende na kuya kunge kwina onyenyeu ni bindesyo kiu chikinini cha mbua chaua witwetha tutona ukiketha. Kwa unu sio tukethe kiu chonde cha mbua kila twakwata kanona kila kiusini kana kila kilikile ndiani situ na tuia tuikisubia kwanzia ila zailite kila kingi kwa lameno weso no usio ila mundu waima withie no wongela kindu kingi ta drip twatume peleki twenda tuyumya kiu ochele voto ovalo bandite mumea wako kuno usio tuongela utaalamu mungi ta usu withie imi matona kutumia drip withie ila mbua yathi kiu kila kinini wisubite nutona ungithia liu waku ula wi mundani. Kila kingi twasia maunduni oma miti kana liu ula tuvandite muno mba miti kundu wa kusubia kiu ni tutona ila mbua yathi ukosa suva no itona ima naendi uyenzi abo bakubi na muti waku ni kana muti usi wa kunyusa yo kiumbola vandu bakwisa kwetela miti itu yume kana ila mbua ingi yuka nusio withene twaendea na kungithia kwanzia ila ya utumia kiu kinini nikanenda wivandite mutunda wivandite mutungi wangu kana mutungi wa mni nutona ibindane yeye ina siku ina siwa ingi nutona kuendea na unyoki umbola na mushowe uyesa kwetha na mutunda waku kana umuti waku uyanite kwanzia ila ilite kila kingi nundu wa kusubia kiu ni undani yaitu no sio twime uimitwa wetie twaise waula kuima maima la tumetanza ipits saipits waizi ni maima wenza futile kwa ile naende wibulania bonesa witongia muthanga naende wibanda liwa kuwenda ni mbemba enda nomboka wibanda bau ni kwithwa ila kwa uya kana wangithia kiuki kikala bau kithaki kitona nai kamuno kilika wimani yeu vo alikoso wika bau naende kwanza Yesu withia ni wetho tona usubia kiu kana mumea waku withia ni wawongela kiu king ni watetheza kuya kimeu naende kuyana kwanza ila zailite ni nzia ya kusubia kiu kila tukethete kana kila mbua yuite kimuthangani withia kina kuswa ni sua okwa mituke nayo ngalikuwa ni ya kugitana mitutu no nginate katumia nda wake livinda nziengi ya kututethesya kuima uimyu wa climate smart agriculture ni tusisenda ni binda mitudu no tayutwese kwina mitudu mingi wele mitudu yetu atumia nzi yake bathukanyo cha kukitananya nayo o bandu basasi onda kwetha twendete kuosa ndawa ila ina sumu na kuvuva mimea yitu nitwaile kiambe na kukitana na midudu wethe muthanga witu alati uvanda mimea yitu aliuma yitu muthanga usu ni wetha na bula wailete na ila tumeta organic matter
withe liu muthangosu winono ula wailite. Kila kingi bandu bakuimwe tukitite na midudu kwa kutumia ndawa nusiombe twambe kwitha tuimesiya na kusiya ni kusiya kwanza kibathukanio ni kwithiwa kwyo mayala matumika ukavandanisya kana maliwa masinwilu kitutumia nutona ilo kuvanda ukethia ni wongela ndania wongela kitunguu saumu endani kala ulunda kakuka mundani ni kana withie mukozu wa ndania mukozu wa kitunguu ni wetha utona upugusa tumidudu kou ni kwasya kana twambe kusiya midudu tutaneza kuthi kukitana nayo na ila twetha tuisiya ni tutangi ni tusiya ukethia tuineza ubikia vandu va kuthi kuwa ndawa na kuthi ngarama na indi kila kingi onzea nesu ya kukitana na midudu ni kwisa ubisia ndawa situ kuma mayani alati na mo miundani ya itu kana similatu inasio miundani ya itu kethia ni tweza ubisia ndawa itena sumu na indi tuibikia kukitana na midudu kwanza ila ya ilete tutana tumeanda ila sina sumu ila tuisenimwe katika ila sindu ila sikwananga mawethi uloloko sikwananga meya itu vamwe na twetha tuitumia ona ndawa ila situ cia kwisa obisia twetha tuisubiana muno na mathina maingi ala maumana na sumu wa ndawa ila sin ndukane no twizeni cia nanga mawethi uloloko ikavyo tuthwa ithe taene onangi kavikia kwananga kiwo kila kimusini ona kila tikunywa nundu wa kunyaitwa ni nzeve na ila tumita contamination kana kuthucha kana kwananga siwo isu pamwe na sindu mingi ila tikutumia utumane waku kwa mwimi muthanani wa umuthi ni acha chumani chukite Jarvis itwitha tuinenea muno maundu maingi kana tuyendeya unenea yulua nima kana maundu ala twaile twika kana maundu ikala twaile kwika withia ni twaima na katika kuima withia tutona kuketha na indi kuendea na kukitana na uvandiliku wa nzeve nundu twaima kwitha na nzia kibathoni cha kukitana na uvandiliku wa nzeve nituubikia kwitha tuyasya kila kindu chonthe tukuima miundani ya itu nutwasia mbua nini uyubuende na kuongeleka na nongina time na nongina te kwa unongithie time nongina te mandenzi yake bathukano sila sikwate ya mautoi kama umundi na kubikia kukitana na uvandiliku wanzeve na indi tuiketha time ni muvea ni asanda mwithikise ni kwachene wa kwata maundu eli atatume ukunya ndi wimi uwe kitumi na maundu ala wele kuwatia na muno ibindani kuende na kwithiwa na maundu ma waliukuwa nzeve kuma na kwithiwa ni ma ya kwikwatia mbua zithi tumwithikise ndi thitule aimi aingi na kutuma mai makwata ngetha ila ili tikavinda kala mwithikise ndi witha kwati ngetha isu na kwithiwa nanza mbingi ni kwachene wa kusoma maundu eli atatu kingetha kecha wimi kitumi tuekwatiania wakatano ukite endi na tuwatia ndino kutoitwa Facebook ulani Adhiana FM ifeni WhatsApp vina ito amba ito SMS ne ina ile kenda ile nye neta Jarvis Kimoyo wanzioka ki kilungu cha uwemi wiki tumi kwisilava mitamboni ya Adhiana FM Adhiana FM wasya witu vinya witu